temi tole mai lea ua lua minute o nā tā leo le tūlai lima pa maruru malo le tunu o la po ia o le kai me pale kongo i kama ia ele ia se polo pesa ka umpa ia ia tali tono lo mau pele so fai o le on sai le sunga ia met lo atua ia le se to ta umpa yantu ele tato proclame pe masani ai foi ia son foa pa maruru tu malo le tunu ia masoi se oso ia lo atua ia ona o le tampai lava e le lei mawhai i nge masing anga wa peka ukara mai masing o whaku ia le lei kere o kou ia ai whaptai ia i le ngang whaanoano e o poromo whaatalo pātu ia o leo so me lo atua mano lama so i fua mano lon sai mai I'm so sorry apologize for our miss we can't help because the computer when it's breaking down, I can't do anything. So sorry, Matt. Welcome on the program. That's okay. These things happen. Basically, we're back on the air, and basically everything's good. So good. Update. But the weekend, Matt. My weekend, go Kim for the weekend, but it was feel a little bit more. But went and took Makua when I took them for a lunch. That's good. And then just visited them. O le loko a ngafi ma le ainga. And then ngai maroro, just did a bit of work. We had 2 appointments. That's good. So from last Monday's talk talanoa that we had on the telephone. I had a couple of appointments with ngari Samoa, 2 of them. So it was good, kept me busy in the weekend. Outwing for the weekend. The weekend. I'm not too sure about Auckland Blues because I didn't watch. Kili makamakai. I don't know what's the story. I don't know. Bobby, you know better than me. Ngalo that the rugby will I'm still looking for the fans, to come on the air now. Come and talk to me now. Anyway, the programs now marunun malole tunu le lama mo bia mete fa petania tat of city in mo lato foi fa ponga ya la foi fain fa sa mo ina mai sume a met mo nisi po lo fa ponga le ma tele po ile fa sa mo ya la foi fain so son mai sunga ya wa tu ia fa petania to fa sa mo. My first question lo tu, how can you employ a benefit insurance scheme help if your life application is deferred? Yeah, that's a good one. Silly. A lot of applications are ko kele ngasi. Yeah. Me fo ia facing ma mafa le kangaka be facing ba kua. A lot of times it defer the application for a local sanga defer e langawinga. Right. If I kali the customer for 2 years, say long kali Gongul insurance company will then reapply the application. But ele moking year after 2 years, ele moking year e mawase mea because it might be the same thing. Same thing. Yeah. So a good way is through the if the client's working. Yeah. If they give me the ngumela of the pule. Yeah. Or the formengi or the HR person, if I moko kongi, usually they have like a payroll HR. Absolutely. And then I do a presentation and mele called the employee group scheme. Right. And if we put together a life insurance application, if the employer, the boss, yes, they're happy to subsidize the cover. Go ahead. And then life insurance. So that way, it's a deferral because when it goes through the employee benefit scheme, it's all covered automatically for penga. There's no medical criteria. So that's another way of getting some life insurance if the employer, the pule kalikongu, he's happy to pay for it, right? You pay for it for all the staff, then I can go through that channel. So that's a very taua way of doing things. Obviously, if because it's up to the pule. End of the day, it's up to the pule whether he wants to spend that kupe on kokongi this insurance for his staff. But a lot of companies are doing it now. That's good. It's their way of giving back to their staff. So, that's a good way. Otherwise, last week I was talking about accidental death cover as well. Let's see option. Some insurance company can offer accidental death. So, say longa e maliu o ki fa for say accident e cover. But ngasi
heart attack, mai faku, fai eye stroke, ele cover, cover. only for accident. So that's another kind of way of getting cover as well. So yeah, there's a couple of options there. So mahaya. Mangaya goes through the low employee. You know, if they okay from them and they pay for it, so that's good idea. Mangaya tua silly lona lua. How important is reviewing your life insurance every year as the premium increase? Very because lunga de kau every year because makaulia for fai ka ko as fangau every year makua ka ko we getting older and older. That's right. Si for lunga le kau the insurance pay ala si lunga le kau sang of as fangau. So you know, if it goes up and up and up, you know, get ule mafenga forward cover kang lo cancel cover or misi pay mingi kolu cancel cover. So if it's a review low insurance every year, the only problem if you did your life insurance through the bank. The bank in Makua PCL bank because you know Makua for the bank is a multi-million-dollar company. Right. They don't have time to ring you up and review your cover. So but if you do it through me, you know, I'm small business specialized with our Pacifica Mesiaka Samoa. I keep in touch with you every year during the year to review your policy and make sure it's still fit for purpose. Make sure it's still got enough cover for your mokesi or your funeral or your family. We can review every year. So very ta'ua to review every year just to make sure they're still able to afford the insurance. Because some people can't afford it, you can't afford to increase every year. And then we can decrease the cover per alulunga, you know. Make sure the first year, second year, third year start to get a bit conka. We can like reduce the cover. Keep it, I want to cancel, but reduce it down after a few years. Very ta'ua. So it's very ta'ua. As you said, it's very ta'ua. So that's good if you go down, you know, if you go higher every year, you know, it's better going down a bit for the next 2 years, Yes, Malaysia me for if we do a lock-in cover, a level cover, the goal insurance stays the same lunga. But it goes car for the first few years. But if you level the cover, then every year it'll go wanga. So it's better stay that way. Better stay that way on that. Okay. That's good. Very good. Now, for one time to know, we may umalamo no messunga yan watua. Go blind. Sometimes you go blind. I end up with he carried heavy burdens every year. Thanks, Duatua, for everything. We are a lot of companies wanting to have a crop of health scheme in place for staff, companies are looking at putting this employee group scheme in place and basically medical insurance. That's right, because a lot of companies know lavea pe ma'il kangaka. You know, might be a kole ma Singapore kasko sangai so they're on the sickness being fiki, they're on ACC. So then kele kupe company kongi COVID hiasis kangakafo. Mengai mga mieli kang company to set in place this group medical insurance scheme. Same thing, kongi la kongi cover. So that kupuro se me mga me alu for mai vai specialist ko oko va very process ele fakali, you know, 1 year, 2 years before you go to Middlemore, Auckland Hospital, you go to private hospitals. So very tawa. So a lot of business owners mga me cover to cover their staff. So they can get them back go to work again. Just like that, It's very good. Facing car for medical insurance. I company, for free. It's very good for a lot of warehouse, factory jobs, you know, a lot of construction workers. So go get a company looking at doing this medical insurance group scheme now to help their employees. I think it's better for them, Look beyond that. That's really good for the company, for our staff. Very tawa. So.
And I think last question from me before you run away. Yeah. I think you're very busy at the moment, but thanks for you stay behind. Yeah. Why is it important to protect your mortgage repayments, Matt? Yeah. Ko kele kangaka le mo kesi. Even a lot of it's good to see go kele for ka kole, we have a mortgage as well. That's A right. lot of good to Yeah. see a lot of Pacifica owning their own homes. Yes. Using their Kiwi saver to put a deposit on their Yeah. pales and using their kamaikis Yes. when Put kids that together. pakukua, siblings to the joint application to get it to the first home. And so, but a lot of times ele silifia ka ko le importance le metawole or le mortgage protection insurance. Right. We just think, okay, mobile mortgage, then do the house insurance because from Ele Bank, Ele house insurance, then pawadanga. But a lot of clients I see, a lot of clients I see through my mortgage brokers, ele se mortgage protection. So kupulo se fala. Yes. Let's say o ngā li'i and 2 children a maliu lo sesi. Then they struggle, they see ngaka they survive and they soifua le ainga they struggle to continue repay mo kesi because wo maliu le main income earner. Right. And then ko pusis favelave to another family member. Yeah, there's 2 people o maliu. Same time. And then they really struggle to kong il mo kesi e ua e saulet bank ko faul fali. And then go back to renting. So there's something we want to try and avoid. Pacifica. So ngal wenga to come in once you've got your mortgage settlement date and you start paying that mortgage. Very good. That I sit down with you a FEB plan for mortgage payment plan. So kupu se kasi la fair you're off work. Then the insurance company go kongile mortgage payments every month to keep you in that fale. Ele faul fale pa misi pay mingi. So that's very taua to make sure that mortgage payments are insured, protected. Masinga pa kupu se pale kongile mafeng wenga. But worst case scenario amaliu. Then the life insurance man ko for the life insurance will kongile mortgage as well. So very taua to have those kind of insurance protection in place to protect the mortgage loan and protect your income and puilo olanga ke kupus flav. So those are very, very taua. So lots of people ele malama menga they're not familiar with that type of protection. Mortgage repayment insurance. That's how our people, they always, everything is settled down, but they forget how to do the insure to protect everything. As you said, when it's happened, struggling. Exactly. That's very good. Well, we come to the end of our programs. Matt, anything you can add on our programs before our Thank you so much for your time, Matt. So my details, normally Xavier he reads off my details, but me a book appointment meet with me. Then my ngumela o le olua fiku valu oluiva kasi fiku kasi fa. Ko repeat aku. Olua fiku valu koluiva kasi fiku kasi fa. 027-839-1714. Whaftai lava mole ava ngoa e mole atu whaftai male whamalo I loto pa ia malu Samoa. I loto whafonga I lo polokalami le nea so lor whaftai lor lungsai lor tapuai whamanuia le atua ti uti ma Faiva I le ne aso ai kako whelwai next week ai whaftai lava mole ava ngoa le nei polokalami. Whaftai tele lava mātango whie whaftai moro time Wa whaabnoina mo le tātou tunu, whaamnia le ni I tā leni, ai maise o ngā o poa I ate o tō so soane mo le tātou tunu. Mori lo so fo munia, o le moro le tunu nama I aso lo whai loa I maskau so I asa vea. Mo le taim nei, a lofa te le atu, munia lo waso, pāsoi fua iaru atua. Pāsoi fua. Pāsoi fua.
Malo va Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suia ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Loa mirutu e ona tāra le tu lai. Linma au ila tātou tala mai i mo o la langi. E le tautua le whenga le paritua ia Miriama la toa po mare. Anga e tuele le su lima mirutu te e le lima. Whaasaro atu le tātou mai moanga le parita mane le omega gas. Omega gas, ia pea whioringa omega gas, e sunga atung sia pia Wilson, panga so leo tātou porklame, ta tono lo murian mano tātou tono, nei vaenga po le piapi, ia o lea so a mata po ngā wenga, nei whanau, ia o onga, leo tātou e lea song fua, so pito Februari lua o lua lima, pera mo ma puta mai ele tautua taito nei vaenga le oli, ia alofa atu mtoi pata alofa atu, o leo pengarong pa ia ne atua, alofa atu pata alofa atu, lavana yalang pa na mai sina yo tu asina sina tano fire lofa te le atu mo to ya pa mano longa le li ya te o to ya mo to manosi o to nta o sainga le na su o ta yo o mai le pia lofa te le atu pa tai lo ta po inga to no mo ta malawa ya file mo le li lofa te to mo to na yo ta mana yo tina to pia per so fua lofa te le atu me so le atu tātou tunu de ngatu i aujo nei Samoa lo le atu Pasifika ia pa ria le li tātou mo perfile mu ria mai le atu tātou no po mal manai pa tai sunga kanifa komiti man patu ya ni eta no patu so ma no pese amelia pa mo na malo mo mo tone a e lunga mo ni mata mal pong bai pai pa ngange esel manga ya yo ko esel sprite nga amelia pa tai marieta pi pa tai tele la ma mai le po vai nga le fiaxo la mo ma lo la mo follow ye le ta to ma puta lungo pe au nga lo e ile tau tu ale Radio Samoa sulima i ba toru a mo Virginia Dano ia alofa te rea tātou lama le tu lai lima se mai alofa ponga le tautua le ponga pare tua ia Miriama la le toa pomare. Tala flava o se whapoponga o tala mai aturu e mamao matala le Pasifika mo le amatango le nei vai aso. I Israel ua tautino le pandemia Benjamin Netanyahu o le aia wha umalo le ngā ruenga wha sanga ia Iran wha tasei ma le langolangoane le presidente o Amerika o Donald Trump. Whai ele wha mtaranga Netanyahu i tawhtapana le whailau tusi le malo tele o Marco Rubio lea nā siasi atu i Israelu. Whai maina ni pandemia i maasina se furu wono wa tuanai sa whenga iei Israelu mo whainga wha tupu wha lawe a Iran ma i lalo lao le taita inga malosi a Trump e le aisona masarosalo le a mawhai o no latou wha umaloa le ngā nuenga. E le ima mawatu na fola i a Trump le umia i Amerika o Gaza ma le ave sea mai o tangata Palestina ia lea lau fola e Netanyahu o le a ngā rue whaatasi ma Amerika e wha umaloa le ngā nuenga wha sanga i a Iran. O ta wera CNN ai le i whaia whairua inga le i whairau tusi o Rubio ma Netanyahu sa ia awa yatu le misa sa whaia le Church of the Holy Sculpture. Mai Austria, o le tangata lea e masarumia sa ia whaataunu ina le whaalawalawe na mariri wai tangata i le taulanga o Village i Austria e tautonu ina o se sui o le ISIS po le stete i Salama. O te tamaititi se furu whātau sanga na umailo na ola i le asa toa nai, ma le toa lima o isi tangata manu nua tingaina pe o na whamauni e leo mai le atunu. O le minista mta upwaloto i whale a Austria o Gerhard Garner na ia ta ua o le uapu e ina e leo e luasu tolu tau sanga e mai Suria. Ma sa wha o Sofia e awai tununga i Salama i lunga upenga ta wha ilangi. Sa maua le fu ale ISIS i tutonu na whale. O le whaarablawe na tupu na tatu iei se iturou, e le ri rea tangata e toa lima, e au fiai masitala vau se furu whātau sanga ne wamaniu. Ma Ukraine, e leo wala uriane Ukraine i tara noanga i le vau Amerika Malusia, a wale wha mai eino le taua i Ukraine. O le wha mtaranga lea maistasio suisini o le whainga maloa Ukraine na whaia i le BBC. O le sui o Amerika i Ukraine o Keith Kellogg na ia tā ua le a whatoa a Wai Kiev i tala noanga ma Saudi Arabia le Vasilei a e leo wala uriane ai ni taitai o malo Europa.
o sa no sui o le whakapai e sa tu tonu o Steve Witkoff, o ia e whai malanga i Saudi Arabia e whai a whairua inga i le vau a Amerika ma Lucia. Lo whaako pere fina wana Zelensky, le taitai o Ukraine, e lātou te reta di eina lava se marienga, mō se whire mū, e whaia e au noa mare awa iai o lātou po Ukraine, ma e lātou te reta di eina fo se whaai unga e whaia i le vau Amerika ma Lucia, ai le au fiai i lātou e matua le tari eina lava. Mai le Pasifika i le tukuki, o lo iai le wha moe le pānami o le tukuki o Mark Brown, e iai le awanoa e tala noa i le whainga māloa New Zealand e wha le leia nisi o vaenga sa wha le lei mai le lātou i tū. O to e tari wane Brown i awarua i le tukuki i le mae o lana malanga i saina, na saini ai ma le Comprehensive Strategic Partnership e wha malo si ai le sootanga po le mafutanga ma saina. Au le isainia le manienga na ia tā uai, e le isa mana onga mo New Zealand iai i le whonutanga mo lātou. Sa whaia lana whaamtaranga le le maea o na la ngā o nisi o popolenga ma le matanga rengo rawai Papua New Zealand e tusa o lea whailua inga ma le malienga e peo na tā ua. O le whaamtaranga la Brown sa whaile au tū stala ina ua mai asainia le malienga masaina wa ia tā ua i le i whailua i lava ma le whainga māloa New Zealand a o loo wha moe i eise taimi. I mawai se awa noa e tala no ai. Whai mai le pāna mia i leo toe mamao, o na wha iloa awiri iri mai lea ilo nā tunuu le marienga o sainia, masaina, ia mana te tali tonu a whai sila sila le mālo New Zealand i lea marienga o sainia, o le ale ai se vaenga e wha pole nai fua i lātou. Toe fo iane lal pāna mea ilo nā tunuu i le tele o whai tionga, ma manatu wha aria i le nei marienga e peo na whita ua ina, o tā ua le ripote le Radio New Zealand, sa mana na o le whainga mālo New Zealand sila ia ia inga o le marienga, ai le isainia peitai e le itupu le atulanga. Mai Papua New Guinea, whaaleanga e leo i Papua ia se ini fale se no fuanga wali putia sa whaatinoa i se oso whainga o se tama itai ma whai iei winga mātanga whai wha malosi ma whasi o tiai. Whai maile le tio wha wau māloa New Zealand o nisi o fale sa susunuina i le vaenga leo le settlement i Port Moresby avea nei ma masini e tuu umai i lalo ia fale. O whaia leo swa inga leo i le mai o le wha lavelave ave wha malu si ai le tama ita i e peo na tā ua wha atino i ai winga le manuia ma wha o i ai le oti e se kengi pe ama le tolu spulu tangata na iai. Wai mai ele o se taimi mua leo o tu ai tangata i lea wha i tu i le whaia o iai tu ai ngā yo inga ma lo whaia nei le su enga i le wha lavelave ma ua wala au tangata o te tau lava o na tu wina la salaoti i tangata e wha maonia na wha tau wina lea soli tu la fono. Tala nara Radio Samoa mole nei asonga fua. Nau whapanga maro tātou tono le tautua le whianga le whaitua e Miriama la toa po mare ne po iaso mano paputai le whianga le whaitua toi po me whalan tautua i le aso antai au. Sta venga nunga le wala mo le si pien maro le tātou tono sta venga lai tu la lau papa mai Devonport ia pe lawa no i ei taimi po i e o mai angadwenga i a lau piki o le piki ino o rato sa la lai whai eisi solo lai sau la loa le poramo Devonport. Ia la wanga i mai towards Bayswater. Ia la to umalame North Shore na usi le fia. La wanga i moto malawa pepe manie. Ia nga ea tui ngā Hillsmere Road, Takapuna, Milford, Shakespeare Road. Ia upai asi lo waku nga upase aku lumo le mauta ngase North Shore. Lungo le motorway. Ia mōna lau papa pepe manie. Sautai Constellation Drive. Ia upai slow ma traffic. Le lava si le fia maru le tātou. No, po i la to anga i mai up north. Pasi ia Albany. Ia pai tanga e atu South le ai au ki lani Sipo. Ia anga e atu dunga lawa pangai Green High Bridge maua toi Hobson View no pai. Ia pai mania umala mai mota malawa pera mano pai to saunga le mulu ta hua. O se vainga Victoria Park le tauranga ngai lunga Harbour Bridge fai slow the traffic le lava pai manie Simon Street Kaiba Bus New Market anga i Manukau Road longo vinga ki anga mai Queenstown o le anga fai slow more traffic fai le mulava e o mana mo mero anga iai a fai pachanga tu Ramwell Road anga at Meadowbank GI ia mo po lo ngai Bilgerton Road i Pamiwa
ia lo ngai ko ka ngai mai po ngai Ellerslie Highway, Mount Wellington Highway, faces low traffic. Ia pe te anga et po inga sivia pa ko ka lo pai ku inga pe lo lokum pe lo pa ka ia pai. Ape putanga mai inga Green Lane runabout lungo mo tonga ia mai ia mato pe mani e o mara mai mo to malawa South Lincoln Road tanga e Great North Road lungo Clinton runabout. Passi mai wai Comete Cemetery si singoreso. Sawa e mo Paul me sa mo mai lunga Tiverton, Wolverton. Ia, tek sa po ia New Windsor Road e ke moala inga i Mayoro Road ke fo ko mo to ia nga e Mega Bridge ia mo mo to e ke alu e pore pa e ro ainga fo paso I fo. Anga mai nga Hendon Avenue, Stoddard Road, Dominion Road, Centringham Road ko apisia o wala uminga e noa sangole mo lava nga mai malo le atunu. Sa venga na idungo le wala ia wala lava por ka pa solo. I'm telling you, for oil, never yesterday, for so fit to February, lua o lua lima, as a banger tau, more si firmar tatos. No. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona ole langolango mai ale Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono. Sa venga tana tau lo to mod verfa mo ina kinani luas fulono mo no lo yai malon manu le fiafi luas fulu lona mo lalo sabili yang mai sauti sipo sulu la lo malo se lo awa po ia au kinani le so le venga mo tai lo so lua pa uti munga awa po lo so fitu le verfa mo ina mo tai ao ia malon manu le fiafi fulu mreiva wono o vinga po na tau lo nga tono le vaiaso le solulu lua sul le mar bel pa mawina lo nga tono le vaiaso pa uti munga awa po su barun manu o vinga le stopi su e mai tau e mai sul la ia e pa upo na ti munga le mapa awa po inisi vanga o kinani ile stofi lua sul barun bel pa mawina ia maron manu le fiapi sul maleono o vinga nga tai pale mo la tau ta pena ia wasi a mai mona o le na le tau le sova pena po ia tai ao o alonga tono le vaiaso au ni se tiel manu tai tai ao ta pena me o se fia a pero fa ona ame te pon fe ame ai io ku kong la ka io sa le mu me e mo mie ta jo po jonga de wo sai ten ni sila mal time ni sila pena po lem tanga venga le ACC ma be dur tai sua che nani le so o le lo su fa minute sul luor va be le lanzo le tai I au kilani to sua le tai le 2 minute sul lua I la audio le so o le tai so io neanga su tassi minute te le lua il va be le lanzo le tai o neanga to sua le tai I le lua sul 5 minute te ai le lua I le audio le so o le tai so I manu kau hit lua sul minute I le lua va be le lanzo le tai I manu kau to sua le tai I le tolu minute I le lua I le audio le so ma le tai sua I morawai lua sul 5 minute I le lua va be le lanzo le tai I morawai to sua le tai I le sul 5 minute le lua le audio le so pa ta lo fa si o ta to no sa mo pelle o to fingalo mo ta so loto ya lo fa tu ma to to mao le vela fa mawina mai sa mo lo sul 5 ma lungo ro pa pa tiri e mo le wila pa uti munga au fa so ra to ya malon manu le fiafi luas fu mane lima vai ap no pa toro pa uti munga so ko na nga inisi vai nga no tu tu ai se pa ia sa wani klai state mo no tu tu ai e ale anu ko se la hello again ona na se un pasca ko kana e mo ka kia le angi zora ma ka ngi ore lo me la pai sa venga na tala tau ki o ka o me ma ko ngi zora vai nga la o mai awara penga tato fia Oli mpia leli awale leli Homeowners Talofa Lava, my name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Sullo minute uta ele tunai 5 minute pa so tai po le o tua le o me ka
le sunga tong sia Bio Wilson se pa pongon maro le tu se la to chala le live ngan wenga la to tua il ne po yaso pa tala ba te la to umala lo ma puta mai lunga le apia po linga te pa ia po ia le YouTube channel lo pa te le tu mo to pe la ma puta mai ai ile nei asung fua le fia le asung fua lo fa te to mo to manuia po panga la singo to le nei aso e fa pena la e ro lo asibolo Se vai, vai, vai,
Ole, tangole tole mai so fitu, ma la minuto o te ale tole lima tau tu ale Radio Samoa so lima e wa tonu wa mo, le mo so ta inga fo i ma le pule le Omega Gas. Ya o tau sir pia o malamba le pia le pule hatong sia pia Wilson, ya me so tau tu ale Omega Gas. Ya ne ya se isme le o ya le ma no si o teitu. Le la fa manino mai le pia le pule, tong sia fa tala batu le nganga fa lolo. Ma no lama ngā lue ma no fo le fo lau so i fo manuia ngā lue fo i mara tau tuina ma no le tanu whatalo patu le ngā whalono. Ia, so i fo manuia ma le ngā fo e a fia ma le ngā whamarolalo e whatalo whatu fo i lau sunga le oa o te bai a mina taito pa fo lau moro mātua ma no wha aura fo le nitu lao le a fiafi ia o le bigi ngā lama wha fo i a te ia ioe wana le ai lana pule lofa marana pule faso ya te tato ya ai lona tato te ali mai le ni yo e moni pa ma ya te ya wai o ye pule a moni pa ma o ye le langi ma le langi e te tau tato no le me ele pule tanga tola ele ser tano pa te te la wa so apa kama la ba to ina ba to e mo ba oi yo e yo e ina mo na penga ko ki kia mai ya pa au mai ma mai po in fai pusi io ole me mari que sin me mari wai le se o la ngonga marca ka ngonga le ka ngore spiko le se pa fonga marca ka ngonga que lo solo ka mai o morang kiuk vai vai ole ko mai fa kiuk que le sa pa o mor si fes como se mo so lai fa pe ka lai ona ku ir kam au solo vai que sa le se si ia fa pe fa rongo mai si ele fa fonga mai si ka ngonga ia ora ma solo kam ele mai mo le fa ma ngir kam ia le fa ma ngir kam pa me que era pele tu aí mo pele lá mangu la fa ko akta po shift le que fa ia ta po shift ko kia fia vai aso que fai la fai mal pa ele pa pe sa ele se bi ale ko ta po shift ngia so le fa o mo si comme ça sole ele liu mo la fa ngoro ngo le se si wo so alu ngu kama alu fa malu wa kai to do rongo ko angan sa fa malu lu tu la sunga la wa ia ang mo te tau le te me alo in nga fa la au fale yo ia le nga ia wa umma so leo fo i mai lo leo wa nga ka wa le ka ngo ele lo longa mai si ka ngo ele lo longa mai po e tia ka ngo wa le sa ola ai wo so fo ia wo la kama wo la kama ai nga lo fa la au fale Mal ia foi ka fil do ko tu fa la au fale ia la fa au fale ya to le ma ka kia ma me am te se lai te ma fe il fa la au longo vinga de lo que mi o el fale sa ola a o fa la au nga e bambinga o fale ia o ma fa se manatu o se manatu tia kai o le o mo le menga nga sola ala sola ni me ka kau o ke mo i ko alo pulo ya tia sola ni me ka kau wa a fai ai o sore mai o le ana o ai lai ple mi kan venga ai o sore mai ele le ya le o sore o le mai ai le pe pa ai o sore mai mo singa mo o i miro mo ese mai tia ko lo pulo ai fai alo fai unga mauti no io sola o le mele nei io ia ma si ola nga ka se pui ia ka no lofa pesca so alo va tia o lo fa la au ma sau ki nga lue va ma ma lo so i fua tong sia fa chai ma lo la tonu mun via fa le weekend ia o lo ma le fa le tua ma no falo ia me foi si o to e ka le sia o na foi o ma o ma nai ia la o si foi si to pe ngai nga ma si o to te ma fa le nga ia ma tina nga venga ia fa mo ile tua fa tonu ina le to fa mo le ka le sia e fa ka sai pa to ia manuia le lofa ma nga le o matai io e ia lo tai tai o se nga venga le una papale lo mamo e sa o pesse ele le se matou e calecia mo lunga le a fa fonga le calecia yo ile mu matanga to mai ongo lo le o kai kai ti a kongo le le yo le lo fa me le tua yo a ko fu mo le tua sa o le yo le mau mato venga mai le la sa o le pule ia pa mau le tua uma pa mau
ia le ia mo anga taitu ia fa tai fa mo familianga na tu ia le matu e kalesia le matu singa te ngainga ia o lu foi fu matu e kalesia ia se matu ma falenganga multina falenganga ia la matu ngague ia wasilu mana o papato to la to ia lo fa tai manuia o sia o le sa ngalo lo mele to ina ya na tu wa ia e sali le la ma to no fa tai ba aure li fo la o soi fo au ona ia manuia la fa moi fa to no ina nia malu se to e kane sia ia ona tupu mai ia me so ni se la fingan vengo to ngan lu o la mana ia no fa na manuia to ngan ben tai ia a me te mi a te te dola si dole nei tau no ia ono tulanga ole fe fila to ia e no tulanga tele la bala sunga la wa mo lo mato manoa yo e pata ia foi la le pulenga al sinfonga sa moto slima i to lo amo mo mato mo le asu e sa ia e pata lo fa tulanga la tele la ma le falo alo fa malo so fu madia fa malo nga lue fa malo ta watai e tal tonu tong sia tele usalo tanto ainga o tau le fanua ia la yo e mai le te au mga ruenga ia me sa o nga whanau le nei aso ia le inga la fa fo ia te ia la le te tere se tala tong sia taito o lau se sia fo i mawaila fo le fa fonga sa moe fa sa lango le tato falita bali na wala le sia fo le atinu le tonu tau sanga le mato te ba e lo sa ma le pone le falita bali te tonu ni silo sa atinu le tau tua e ma ai pa le lo sa le se mi to po le mo le si tonu tau sanga le sta la ino le ta bali o le pasi le ta bali po le bona fitis per servicina per maintaining le value la asset auto tom io le fai mo preciso la fa pena ta vale phone ta vale second hand todo ta tu lo tua tu su mai ta la mai au fai la fitinga sa mo ta tu vento piti up o SUV la po mo ai no tele SUV la i hybrid cars ta vale el que se so se tu ngata vale e mo we fai la no tu la mo ai todo ta tu lo tua pesu mai man ta la mai al Samoa ia fu ala va ya fu tau tatu ta va ni fa malama ista va ni mana o ai ia according for tu pe fine fa tanga mai finance e fa tau isu sa o ni si tu ranga ki mana mai samo e su mai tala mai au e le lu se lau ke minister ni papa tu po manu ka ta we ni si lu se lau ke minister fo in play fo na va au mata to landline ole o iva lu fitu lima balu ta tu o iva lu fitu lima balu ta tu ia ala te fo te be ai ole olu tasi papituono lima patasi olu tasi papituono lima patasi ia mami telo fai balu fini mane ia so a taito ia le tua moso finangalo ia oba to ino tato atu ia mo terminei ia fa to fa so fu taito ma lo fa taita pe nei no ta por clan fo ia me so fa pongo ma tato to no manino me uma anga le nga no to ne so ton sia tato pe lai pe fa so fu ia lo fa to la fanga venga ia so fu mai man bia ai so fu so nga tong sia pe Wilson le lo tal no sa o le o lo tasi fa pitu ono lima fa tasi sa o nga sa yo o lo tasi fa pitu ono lima fa tasi por oiva lua fitu lima valu tasi lua yo o le oiva lua fitu lima valu tasi lua ia anga sa o la ba le lo sa la Kevin Drive Manukau City mo le la ma tua sunga ya tongsia Bill Wilson ya misfo sunga ya juno sa nele mara pangan venga ale omega cast tavito le mai luas por uno minuto what's ai le tu lai lima ile tautua de radio Samoa lima eva todo amor por cambio Gagaifo o Faiva suito nang po le fionga ya sabea El Harrington ya tonu stai no dumo la tonu mai po lana tautua fa awau ya pa po mer pengam langa tonu lo man mia la man manu si tato atunu le ngata ia to nei au kilani manu tu to au yo tunu mau te lava tato te yai te don lava le tu la fo ia lo to so fu mo tato ola e te mea ai monga i fo i vanu tau nganga i fo la fa mo pe me tu pe sili manatu e sola la ngona ai sea ona o me tu tupu mai so i fu mo la tato manatu fa maoni o le i tato te ma fana e te ta auto ma fana te mafo fofi le mu le lofo le li. Io lofa tua. E te moa e lofi e fia. E lepsi ni le lofo le li ia sa uma. Pa me o nafi mle so e o lava ngata. Tu mauru za to fa tua. O lava me tupu mai so i fumu le ola. Io e tu tupu pea. E tu tupu me so i fumu le ola. Tato fo longo lo tato iai. Le lalo langio lo tato iai.
ia pa moi le tua o ia lava mo au le au tato fainga marang ia o ia lava tau tai tato sa e manu via le tato foronga ai pa mia le tato foronga le was so fitu February lo ono limo la sang fo le tato iai ma sina lona lo ono limo pa tai le tua ia na fo fuanga le lei mo lo to so fo mo tato ola e tai mia lo ono fono le lona me la fai te lo mo me fetu leni mai ia te tatalo tu maua te tatalo i so umai le ngo aua e wa o se halu le kakalo o mana mai aso le tatalo ai ngonga ma peva le bai le ia lo fa mai le la ka uma la ka pe pa e fa pena lava e se longa e tupun me so fumlo ona mana tua le o le e ana so fumlo lo tato ia o ne ngalo le alofa le tua ya ma lo fo lau pa tai lo ta po inga lo to te lia ina o lo fata wa ai mauta mala la ngona la fi le nga ngai te me lu ai so se tai mia e le la ngona so vai na le ma losi pa po wina mai le tua e lo se ami tonu e le se poto e lo so ma losi le alofa le tua te tala e lo to alofa mai lo le anto to mo vai te mo ai me uma mai lana fio o fia leo te au ona mo ia olangona e leo so viinga fo viinga le tua lofo te latu mano le tunu e mai se o tunu o mamao fia mo so son i o tu ia le lofa maleanga le leo lo tato tua fanga solo tato proclames na minute tato se tato proclame leimo oi te pena ina pastor solia lo longa yosua o te nofo mare poronga le ase mea pai fesili deri Te nofo mare poronga o lo ulotoe Te au fau ia te oe Te alofo te alofo e pule
Pete te fo, pete moi, e pule lava oe. Lau pele ia, ele mo fai o, nangalo oe. Uole oi, mo se ise falu aina oe. Uatasi, lava oe, lo fa moe moe. E alu aso, ai sa waso, ai sa oe. Au pele ia, ele mo fai o, nangalo oe. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina neile ua unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Avia maua sosa, Omega ka, ia maloi moa, Omega ka, sabale tau mo fie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. O Meka Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua vitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, umalole keisile Omega ka. A whaia lo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Pokalame e le leimo o e talo falava. Sa whaapea se whaanaunga se tasi o li whasiu tangata i Amerika na whaalia i lona ainga a o whaatari tali i lona aso muli e whaasala i le oti i le tui o ona. Mai maa ue pe ana whaapea o le aso o loo whaatari tali i ai a ese nai a uanga sala. Ai pangalea, o aso umai te tono le nei whalipui o te sauni me whaatari tali i loo i unga o au mau tino lava. O le oti lava a we tate fia sa o loto. E whaatupula ngona whaanaunga le nei whasiu tangata. Ona ua tātou iei nei le masina e whaamnatua i lau langi atoa le ma liu o Yesu Keriso. Pe mata ua o ifo ia tātou le langona ma whatia na a fia ai le ngango Keriso. Ao sauni atu le sa tauru le nei vai aso.
E le i whaingo fia ia Yesu na whaasalanga i le oti i lunga le sa tauro. Na whaitau tau sanga, whaitau masina, whaitau vai aso, whaitau aso, whaitau i tūlā, whaitau minute, whaitau se kone, o na i tūlā muli na afu toto o ia au, ta talo i lunga o le maunga o liwe. O le vai aso le nei, wa ta tau wai tangata kerisana uma, o na mawhau, masawa vali whaatasi ma le nganga o keriso. Pea i lawa o tātou pisi e whai le mea, e mana o yeil tangata se i o le baso maliu, o na mana tua lea. Sa o aile profeto Isaia, oi ea ua talitonu mai le mātou upo e tau longo atu. O whaalia i ate ia lea ao Iova. E pei ona tālo sia, le pangota Amerika lea, mai mau pe ana mawhai o na tafi e se ina lana so i tū la fono, whasi tangata i le aso o lana whaasalanga. E le tau mate, sa whape nāla ngono le whaola, mai mau e, pe ana talia uma e tangata lona maliu li sa tauro, e tafi e se ina ianga sala uma, a wae mauti noa lava. Wa tātou sauni atu nei le vai aso, maliu. O lea te tau ona ono mea tangata kirisana uma, ona tu whaatasi o tātou a nganga ia ke riso e amata atu le nei aso. Ona tātou sa eili ma sa vavali ma ke riso, i ona toi teimi muli o lana whaasalanga. Ua whaali tino mai e Peru, na whaapea fo i ke riso ua tasi lava o na ufoina atu o ia, ma taulanga ua ave se naianga sala ale to tele o tangata. O le nei vai teimi au whaasala lau solo mai me alofa ale au whai bisinisi. E ufoina mai pe a whaatau ala to o loa ile aso maliu. Ua paule me alofa sili ua ufoina mai e Yesu ilo na aso maliu. O le tafi e se ine leo a tātou ang sala uma. Tātou te mauaile me alofa foa i fuina mai o le ola e wha vau ya Yesu. O le mafu anga moni lea na maliu ai le oti o le tangata anga sala. Ina ia vea oe mao, masuli o le whaaratanga. Talia o ia vea mau whaola ele ne yaso. E moni ia te oe lea nganga o le aso maliu. Mamana tua, e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu, a wale suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. A mo Radio Samoa. Bevela a. Tau atu ia le tala, tau i tangata. Tau atu ia le tala, e o lai nganga. Tau atu ia le tala, tau i tangata. Tau atu ia le tala, e o lai nganga. Tau atu ia le tala, tau i tangata. Tau atu ia le tala, e o lai nganga. Tau atu ia le tala, tau i tangata. Tau atu ia le tala, e o lai nganga. Tau atu ia le tala, tau i tangata. Tau atu ia le tala, e o lai nganga. Tau atu ia le tala, tau i tangata. Tau atu ia le tala, e o lai nganga. Watu ile la lolangi o le nei fia ina ua whaola ina tātou ile alofa na maliu mo tātou le la lolangi anga sala ua ia saunia ina le o la tanga mo i tā ua tau watu ia le tala tau i tangata tau watu ia le tala e o lai nganga. Tau atu ia le tala, tau i tangata. Tau atu ia le tala, e o lai nganga.
ua lata mai lei unga ua tuia lo wolai au au nai moia e whaaolai nai oi a tomalo ainga tau atu ia le tala tau I tangata tau atu ia le tala e o lai anganga tau atu ia le tala tau I tangata tau atu ia le tala e o lai anganga Palonga polo inga au mai I le tama ta togo atu ia inu uma ta toto atu ia le o le tala o Yesu amali o tatu sawa I lupa te tonu matalia a wako na oia Yesu re whaaola le ala I manu ta toto atu ia le tala fia fia a wako rata mai le nuu malo ia tau atu ia le tala tau I tangata tau atu ia le tala e o lai anganga tau atu ia le tala tau I tangata tau atu ia le tala e o lai anganga e o lai anganga e o lai anganga Siko Mario Tira Christ, io e tau atu le tala, io o le tala le lei, e o la ianganga ao e servana io le pesi. Pa mai atu ai por klame le mo oe, te penena e pasta, so lia lo longa io sua nei por klame, spa pong po I le aso a tai au. Pea tato o lia I le lofa, moleanga leo lo tato o tua. Sproro minute o na tara le turai ono tare ono tato tala I vai panua I le ngana peratania pangasal po leo tato program si pa ia le turai fitu ia sui po leo nposi uso ia sau seu panua to pata lo patu le ngang pa lo malo tato tunu pela ma puta mai ai au kilani ia mona no tutua oi ta lofa lava pata lo pa tunu malo le tunu ia malo le pale mai na tunu mau ia me support le pa ponga mau mai sila mau mai ele tautua le radio Samoa sulima I batoro amo to pata lofa tuai ne vanga le fia la son fo so fitu February lua o lo lima ta lofa lava ele panga lina le afia so se mota ngasi mota malawa a lofa tere mo to fa do ri ngasi o tino tangiatu I le li I fo ma e fa maoni lo na no fa tali mai lo fa maoni lana fa mano longa lo pa yatu pa yane mo ai lo tato ma rosi e tato nga mo ye mo lo pilingalo lo fa te le pa ta fatu ya so ni so ai ngo fa ngai pa no ngo ni se pele ma tanga mo sier mananga maliu ma se le nga ngo le ni lo fa te atu ya me so ni malo le tro malanga mai le tu ngo le tu ke ro pe nga te le si o tātou tunu o Samoa, lo lātou le tai, lātou le ea, lātou le ala, whāptai le atua, tātou pirai lomo no e le pōpō ngā, la po staimi, to e ta liu ai, pai ngā malanga, ia munia fo I leo piai fo I staimi o le ne fo I masina, po le masina fō, ia maputanga ma ai ngā siasi mai along pānau, le ngā tai leo, ai ngā o malama o la maputai, ia mo spelo ai ngā le alofa, malanga leo le atua, ia to e fo I le alofa malanga leo lo tato tua ia ta tolu la tolu ngole ala to tolu pe amanga venga munia fo ia tu mau tam lawa a pa nga ina telefoni ta mo le mo le pasia mo li tanga le fai lo lungo le wala soli tu la fono ia mai mau tu pe a mal malo ono pa tam malo tato ana ma nei ala ma ai usi tai esa na ma nei esa na ma nei ia ka koe ru wale uskai o mana o ba be o me la ia e langona na tato ai tu le anga ba ni pa ponga tino lo no e te o me la tanga ia soli mar tu la pon ina fil ai le o po i po ia sauri sala di masela bolo o ko le masela kau sami mana ai ngar kau sanga ko pa le lo kang posi le lima masela unga pe ane ai mas pa na me e o fi mar kaimi o male lima se launga apa e lengia
kamanga yo tai o ia pa sa ngwisi ba ko mara supura poko le olo a to tino tam o tau sili mele o ia marosi mane va ponga tru ai pule lamba o e tamalo matua lo fa italiana me so fo mo lai taitu ya nai fa tu anga la ma tau ne le ya le fa ta pe o tai wai e pule lamba o lo fa italia ai to fa manatu ni me lo fa na me mota u me alo fa fo le posto fe mai e ma fo tonu ai ai le fa ngai na me alo fa ne ni e fa ngai lo wi ko le ska sole e fa ngai lo ka mai ke fa ma singo le sna ku sa lai le pie pie pin nga lo le nga ma tu me alo fa le ya te o posto ma fo tonu ai mele ai le o fa ma singo ku fa ma singo e a bebesi kopo le besi ai sa ma fu le fa auto ai tu ama no le I moro to so fu mo tato e le fa polonga ina vo tato ile tu fa sa lo to tato e ala ma lio che ris me pa me na malepe le pa na vai lotto ai sa tassi ma le lua le ko lua tassi fa ma oni na le lo fo le tu o mai moi ina ka pida weekend o le round one nga le super rock o la utala na fai ia tu lo o lo ka ko sa nei to ka ko e sua malie sua malie le sua ma to e pa pe au kilangi ia la ke lango ko seina ia o ispo ka la ina do lango mai au kilangi ia au tu lango ma pena ta to le pa fia ai no fai la utala de weekend le io o ta longa le i me ale o le fai mai au kilangi ia i va pe ko ia ko ka ko le opo le ele sa for mo for lau mi vingi ko le malai ia o le mo fa nu ai malo ane ngo fe ko o tupu pe ele fai anga le tupu pe ia le opo na tau tu e tato ele sa for mo for lau mi vingi ko le me lo e mo fongo ane la uso le o sa le mo for lau bivingi I den bak soli mo ko ale ko ka mo e fa so ko I ma kensi so ma no pa tai o le talongo mo ko sela ma hurricane ko sela o lo ska ia fa longo me ka wonga game plans o manga ka ko ka longo manga ba follow up o me o manga wa ba ko mo ya ko ngaro ka po e ko nge kina tolu ko sela ya pa manu lo ko makangi yo ele va pela angi ka mi lo su lima le hurricane mai horing sone ma rota alo ya le upo le tunu e mo lo ka ku le upo le ta alo ka mo lo so we ba manga ya ese manga ya ta alo ta mo lo so ya ma lo ku se la ya hurricanes ya we also I for la ai ma nei o mata alo ole ma ku wa fa ma dia ino lau mai mo kai tai no foi e ki wo so lo de vie ga longa I lau au ngan ka po wa ula ko pe sa wa fa ngal ku sei lo po o ke fia au ka longa uma nana mai mo el mano le tu mana ia ole a foi ole me mana ia ole fi na uma o au edua fi naua e o kana kai e mano le si au fa po extra time po le mingu kenga mano le si au fi nau mai na makang o le mano losi e sel manga o lato preparation yang fai o le mko manga ia la ko muek sing fai le la wo mai fa kingo o le mko manga ia Crusader mano le hurricane volatas le au mai e Australia ia le mano le Highlanders todo fitu todo no vai ayo kano e mano le pico filo tu loa fa pongo mano le tu le si au Volatas todo fitu Highlanders todo wono o atu le stronai so le kasi le ka longa manga mai mo au le Fijian draw ia male Brambis ko se ka longa peka ngisi ngai fiki o le ko extra time po le ai malo ai Brambis todo lua ia Fijian draws ia ai todo wono le au le mescalia Brambis o le foi o mai do le so nga champingi le nga so ka sanga le nga ko la lo ia le sifi
le langa mo kwa fai le la reject o ka longa le sa tu matai uma monia tu matai uma malo le tunu ka longa le ale blues ya male sifi ya o ko se ka longa nga mai mana ya ka le vai ya ka alu le nga mana ya ta alo le polo o le maina le so sta longa pa ka alo le polo ke mang malo ya pa malu atu au kilangi e o la tau nei o tau tai hao ko ki maka de upenga o wasta o momo wa mele manga yo upe ki kauku ya ona mo le mapa fan ai le sa yo langona pong sai haru pong sa no ka oi ma no le spiku ya o kilani pa ya inga ma no le sifi ma wa karo lua sulima so fa sulima le trip o kular ka longa ma ngai ka no fa sabea well done tanya ali sabea kapteni mai au le mona Pacific kasi le au nga kano fai ile ko ka mai le Samoa le au mona Pacific ma ro ta alo ka fa ka usala sa ka alo ma le Western Force ya au mi nguke a yang ko fa popo le nga fa ya inga le mona Pacific fa so lima le Western Force fa so fa le mona Pacific ya ma no fa tai o le fia e mana ta alo tau sa fia esere mana ya pe va ko ka alo ka o lo so pai me fia fa ya inga le ka alo le polo e o ka alo le kingo ya ma no fa ta ka lo ngala nga le weekend ke ngai ma ngai ya le tau pai ma le blues ya ma ne ya fo ya le ma ngai ya le pui nga le force a le sifi o le ko ma ngai ya le la ko a pui nga ya malako defense como ko ai ku fa kasia ko salele le forwards ma le backs ale chief le mang mano ma ngaya ko le ya ka fa le kong ma kensi skai me le ka show off welcome ya le mo ko ma ngaya ka no ngale weekend e un pe lo ku ka no ole weekend ni ya ma na ya ka no ole mo ku wa ma ngaya ka no ka ko pie sole le un lo ka la sole fiu sole po asia nga sole a wo ka mama ambe sole o ko ka kala le mai o mar pa pa si ai production should it go le aqua ma ko pu ai ko ko le pa ai foi wo ko se sue sanga onga le king kanga ya mo le mo king yo lela oka le cosa guaya o me hola ya o ma ku ma le ko lo inga
le iunga le ai Naomi le ai Naomi tate to alua pe lava mai se ia tau I le oti leo leo le alanga lo ulu e talo fai le o Naomi a oa uama na o walu atu o te whaatau mai toi po I mai male matima wa ave seina le tua mea uma sai o unei lima le ai Naomi le ai Naomi tate to alua pe lava mao se ia tau I le oti Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. In this update, 3 councils were among those submitting on the Treaty Principles Bill today, with strong opposition from each. Senior political reporter Sophie Trigger was there. The frustration was clear from Palmerston North Māori Ward Councillor Rowley Fitzgerald. Here I am again in the same seat, in front of the same Justice Select Committee, having to defend being Māori. Last year it was for Māori wards, now this bill. And Waikato District and Auckland City spoke of the treaty's importance to the council's mahi. Waikato District Council does not support the bill. The bill would create legal uncertainty and would impact negatively on the council's relationships with Māori. Submissions continue on Thursday. Affirmation of the value of teacher-only days after Erica Stanford publicly corrected her Associate Education Minister. She says David Seymour overstepped in saying he'd crack down on the days when children can't attend. Principals Federation President Vaughan Quio says the Ministry of Education has made it clear they're important. He says schools collaborate during teacher-only days and they're also crucial when a fresh curriculum's being rolled out. It's not a new phenomenon, but it is a way of saying actually we're really serious about getting this implementation right, and so we're going to invest in that. The government's putting almost $20 million into pest control. $30 million from the International Tourist Levy is being shared between upgrading tourism hotspots and improving biodiversity. $11 million will be spent on places like Mount Cook and Goat Island. Conservation Minister Tāma Potaka says the remainder will fund the fight against predators and invasive plants. Investments include stopping the spread of wallabies and managing deer and goat populations, stopping and removing wild and pines from our iconic landscapes, including the Mackenzie country, and targeted predator control to protect native species. A plan to move the township of Kumeu in northwest Auckland. A council report's found no viable solution to the town's history of flooding. Stormwater Division Healthy Waters says an upstream dam would cost $163 million. But if it failed, it would create significant damage and risk to life. A public meeting's on tonight. That's news. In sport, the Hurricanes have explained the training accident in which midfielder Riley Higgins broke his hand just days out from the start of Super Rugby Pacific. The All Blacks 15 midfielder was a surprising absence from the team, which lost to the Crusaders in the season opener. Peter Umanga-Jensen filled the 12 jersey vacated by All Black Geordie Barrett, who headed to Ireland. Hurricanes assistant coach Corey Jane details the incident. We put in a scenario that the opposition team needed to score, and our guys got really excited on defence and flew out of the line, and when he went to pass the ball, they hit him. So he's hurt his hand, so he's out for a couple of weeks. So next man up. Meanwhile, the Crusaders have confirmed halfback Noah Hotham will be out for 4 to 6 weeks after suffering a high ankle sprain. And Kiwi Shane van Gisbergen has finished 33rd on debut at NASCAR's Daytona 500 in Florida. That is sport. I'm Raylene Ramsey.
Abang mana dia tu nak tahu tahu lagi baik penuh dengan berita. Ni mesti tahu lagi tahu longa. Ino tu lagi mereka tu tahu bila faham lah bila tu tu ai lagi tu lagi. Ono tu ada radio Samoa sulima iba tu dua mo. Sebenarnya dengan wala lain tu lalu papa tu slow ada traffic mai tai no sure. Pena pun sahaja pekan itu tangai one warau tangai dengan lalu papa pergi mandi. Setiap umat manusia tu tai metu tolai amangan benga. Ia sangat lemu ada mau mia jatuh faham boleh. O sebenarnya pun tahu tangai i Victoria Park tangai lungal le. Ada lalu papa makwa slow ada traffic. One lemu, but ada snails boleh. Pergi mandi my mountain lawa. Anga ia tu college hill, anga tu chill was road here by. Lantu ngai Westmere, Pont Chevalier. Makwa slow traffic anga ita is. Auckland sipo ia pergi mandi lama. Apa nak po ia waterway straight anga Evandale makwa poloka le traffic anga alunga Auckland sipo ia pergi mandi o malama mountain malawa sangole mufa mole o se inga mai tai le tau langa anga Newmarket ia Simon Street anga kai papasi pangdar baba ia tu anga Crafton Bridge epe o na poloka ia soma ila lengata ila to o atu asia ngase ona yo tato wainga ia po mai fo ia ma mai tai fo ma ia ro pe na nga ia tu ia pe ma die saungale mo pe tawanga anga ia tu nga Crafton Bridge ala ko Newmarket ia te mo fo imanu go road anga all the way to Oneanga ia we o fo le Mangle Bridge ia paisi slow mai ngai Nielsen Street anga Church Street ia ukuria ko i oto ona ko poloka papena po LSE Highway man to Wellington Highway ia ko slow ala traffic pepe ma nie sabenga linga road tanga i Henderson mo ona mana ia flow ma traffic mai Auckland sipo nga no Clinton roundabout pasi wa Community Cemetery anga atu New Lane mo ia ngik te mo fo ia lunga i New Windsor Hills Park la motorway anga i Mangle Bridge ia pepe ma nie e o malama me lo anga ia pepe o mauta malawa ia pui le lo to so fua anga i mai tai i la city lunga mo lo anga e ma to nei mele kampo ko le radio Samoa ia o kwa slow ale traffic anga mai ba ngai tira ka anga i ngai pakranga highway so kwa slow ale traffic awe ka ngai mai Chapel Road pe ka ngai mai Harris Road i rangi sa ngai manukau ia nga pai po ngai Redale Road eu silvia o mano le tunu o mai la le watsi sa ngai mo me tawa sta venga nai ngole wala silvia mano le tato tunu panga solo ia o porklame ina ua tulai merta tu taimi le ua fitu mna minuto wate aile tulai ono tautua le radio Samoa sulima iba todo amor porklame Gagaifo Faiva ia tartonu se pa po fitu suia po le fo le uso ya sau seu se ponua Radio Samoa tasilima ibatolu amo Radio Samoa tasilima ibatolu amo. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Craft watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera all watasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe ama naumia se tawa le fau malo ainga i le tau malulu. City Craft done and said. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua.
po le olua tasi o novalu fitulua tolu o. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Tani tole mai sepuluh minuti wa tele tulai ono whaua tato por klamise pa ele tulai fitu lato ina wala au mai whamarunu watu ele numera foi kano whai e wa pisia I ai o marunga I umukua pisia le rumeanga I o kamakama I ai se I ele telefonia met lua tua len wala au mai ia waise ping ia waise ping ia just relax. Au ke pole ke opo una pengi ko bisi. Ole oro fitu baru tolu iwa tasi fitu tas pa ole numera na le sunga ya met loa tua. Ole oro fitu baru tolu iwa tasi fitu tas pa ko lo kasia mal me ano fane. Mo po ba ko me ano ko bili mai po. Oro fitu baru tolu iwa tasi fitu taspa ya malangang pa no tu sile lalo ya nga tele ya malo lava tai malo pida Enrico o mai West Auckland ya lo eva mai Western Park Village I Ranui ya lo padu bila Enrico malainga malo lava pe po ya Marietta P pe po ya Virginia malainga ngata lea Melia pa moana ya malau mua Wellingtone pa pena po ya no sina anti malato ma puta mai lunga le YouTube channel ya malunga o le apia po linga ya nei musika su floi ya wala ma fa no fi maria maro le atino ele ne po vai ngale fia fio le asongo fu la sofito february lu o lu lima yo pa yam pa singa si pa Samoa Ema eu le
Ta'amila ia Samoa. Sa'amoe matalala i le vavea oe. Ta'ulo ualo whawale ia oe. Sa'amalu mawhealualua i le ana pe e pe tawiani. Ta'uma i le tapa mai o ata. Tamo ema e ita i le ana i isa sae. Petawi matanga tato e no i ana i isi sipo. E ta ino ino isi a mea whaala le walea. Wa ina mea tele i le lau lewa o te rekea. Tamo ema e ita i le ana i isa sae. Petawi matanga tato e no i ana i isi sipo. E ta ino ino isi a mea whaala le walea. Wa ina mea tele i le lau lewa o te rekea. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Whawawonga mai a se i pai e tula utala. Na oni mana tu e a watu wa'awhau tuana. Te umau peilo whatu, la tanganga na leimo watu. Wha Samoa mai lea o te wā.
tuele foanga Samoa wana o e lava I le lalulangi tele o whaanga tama tua whale le papa luma whale le moana e ui ina e matiwa a tau ma whailamba o kua le tātunu usi lea mamu na wa while mu tauina ia uli masao le pamoa mona wa siri au tu au ngā loa no Faiva I whaanga tama tauina ia manuia umaona asanga maoala umalava Sima mai, sima Yo, yo, yo A ua teu ia mateu A ia whai a mawhai O mamana Awa e te whaavai mai A ia mana Samoa Lau tāpua ingai E ona talo lua tūna mawhatai lola Alo Faiva O se Faiva tāpua ia O le mea moni ea e manuia Tauina ia e mana tua loua tulu Pele no le tāpua inga Ia polo tino e mala mala ma o mata O mamana Ia tawheto tōala Manuia o la asanga Sima, sima Samoa e la maia Ta patu patia Le alo Faiva au tama whanau ia e manuia Awa sota ai moa tai au Whaanga tamba ia whai mau ta sao Tauina ia e mana tua lota whaamai ia whaamuamua Samoa e o le tama sari le tamana o ngai tua tule atua Aua nei o ta whaamoe moe I le malosi Mana tua au au na lea tua loa puno ai Ta talo mo so taui Se pong wale o le sunga ia piu se mo le tuponga lo vatu uso palitua manu whaalo pese ia manuia lo walo Faiva taimi tulai mai loa spuruono minute wa te ai me tulai ono I le tautua le Radio Samoa so lima e batoru a mo proklama nganga ifo Faiva io e ale po nganga ifo le la o le ne po yaso le matango pio le lofo le li tausi mai lo to soifua mo tato wola ia le pola mai a foi ia pe am ngan venga nisi uto tau pe am ngan venga pa malo rossi io e pe lo va yet e te le pa manosi lo e mana tua lea te le to e mo ala tona e passi lo anche le ko e mo pa pe we le penga venga nei io e pa ngongo te nyao lo pa pongo mai pa manosi na mo tato ka mangai pe lua I luma ma o tamu tua ma o kore ma ko ma ka ukia
Ia fai mai ke mo e mo lo. Ai ngalo lo nga tofie o ke fa maungi. Ia o lo fa manosi la nai o mo waso e se lo pese pia mai anga i fani uli lo sanga i mauta malauta o nuia. Ia pa tai le tua e malo i me le nei aso. Ia pe anga e fa vai. Ia ko e pakange wa. Wa solaku ke le ko mo mai. E ora tātou e o mai le se e ko pe o le ulo e pole paa e ke le lo pole kupa. O le kupa se e ko pe se e lum. Ia o mea umanga. Ia manor pa manos nisi wanga e pe amungan venga alu fia. Alu fia. E mar fia. Ia ai alu fa no ia ma fia au vai lunga o ke vai ke wa a se ala lunga. O le venga e mo. E alu ika ke o ko lo a ku de la ia. Nga whai ngai no, e lo le alu nunga le si. Ya o yang ko por pa blam. Ma le nga te pia mga venga ni se tu tau pia mga venga ma lo nga lo le aso. Vi e le ni umai atu nga venga ia o mar fi. Mo to ma fe lo ai nga ya no pa nau ta te ne lo fa tu mo to ar pa nau. Ma lo ta to no man wir to waso ne aso pero no vet. E se mete le fi ai fa ya onga po se ta ma onga o se tine a onga a wani nga tia i lumo lo te ma no tina. Pa so ye. Umalo waso naite alu de sia so la nga wa alu fia wa ma me o mo lo loto wa fia so wa fia si fa ya onga wa po nga wa release the pressure nga sa mo le lo fanga pa ma lo ta ma no tina ye wa ele pa so ye ele o si le fia lo ta ma no tina me nga ko ye nga e alu le ka be nga benga ya so o le ya malau so nga le onga ya tamo tine la se me tu pula onga awane ina lumo lo ta mamano tina ya sili lumo si fanga le tua pa maoni lo ta mamano tina ya pela pa maoni le tua la tana o mele malama ya lo fa tu mo to aron pa na pa mi le tua yo to lum nai o le a fo lo kala oi o le wa mosca ma o le lautiti kasi o pangkale nga sola le nga anu ia ele umiska mi nga anu e tua si usol nga ia koe mo mai pia na mo mai le ele fio anga no fali ia laki e akuru a wo mai wo uma me ai me nga mo skama tulo fo i po ia ma fa nga fo ia fio anga no fali ia fa malo fa tai o nga anu lo fa tas i to tono fio anga marafanga. Pea no pa to sai le pa tono ni tai tole ma malo le tono. Pai pule mta mali fio anga tu lo toa ma le po lo to tono fio anga ma no fa tai. Nga lo fa tasi ma ni malo malo mta nga vengo le esel manai. Aba pe le ana na ina se tasi sola tu tua. O le alofa na ina o wala ma fa nau. Ya le lama le amia tonu fa maoni saunga le mua fo sina uso pe solo mai tu pe o pe sau ba ai ainga ye sau na ya solo mai tolu fa ya na ba ai sona to luom san fa nau ya tonu e o ina mai le ma fo mo le mana ya o le tuli fa salanga le tu le to luom fa nau ya va tai na to po tonu skamo lo titi lo fa fo mo la to uma tuli fa salanga i Samoa mes fo o atunu o fia yuso mtu fa fine ya mes fo la to tuli fa salanga ya la ngona salamo fa manatu al salamo le wi ona ta mai ai le o yam to fo ya ale sola ile si le se ile nga sola i samo e o mar pe mingere i mo ai fo konnichiwa or kamo John Lee ai pole si of John Lee le mo au ba tu le masina le nga wese me pa pui o le aso se fuluibo Januari ele lua afes fuluiba hola lua afes fuluiba o fia la tausa wo no pele alu ese me pa pui ele John Lee le aso fuluibo Januari ele tausanga lua o tasiba a leo wa sufito February le lua o lua lima sorry ya ono tausanga ai le e o mo termine i moa lai mai le si mo le mau i lungo le te le lo si uso po si tama po stama po
uma soifua tulu fo'i ona mamalu mo na paia tautana ma le fa'alolo ae afai o e soifua ia vi'ia le li'i ae alofa John Lee ia afai o e fa'alogologo mai so ia taito saulonga alu tutonu alu a'o i tutonu i lou finagalo malie so soani po le nā so atunu'u fa'amole o ka whaamolemole aku lungo ngia la leo John Lee o le na alu le sulu iwa Januari 2 o sulu iwa ia leo wa o le 2 o 5 e le imaua la sunga papatai papa yo manuia ia po inisi o lo to whaufi ina ia nei uso ia le tātou ngāru lua e whaatasi e se le mānaia ia o se o tātou tunu e le ilo i lungo o le whaapanua pia pātūlanga o le mea nā e ofo ai ele lai titi o le o tātou tunu a le wono tau sanga e le maua ia John Lee alo fatu mo le uso pui le li ma batu file mo le li ia te oe ina ia e toe fo i tonu o whare pui pia pa pia o le te i Samoa po pia lava ia le whamai se o lewa ia tunu o mau ia alu e turi wha mau ni lo whasalang ia nai fo i fia i le show a inga alo fa tele mo oe John Lee sulu iwa Januari 2 o lua iwa le nai wase ai ia ma lola wa whaatai lewa lusu fitu mirute o na tāne o le tūlai fitu whaatai kai luso ia lui ko mayu alo fatu so ma no nga lu ne yaso ya pai o mai nga lu nga ya ma no la ma nga lu so ya Camille Otisi ya municipal marule so no pa pena ona ma puta mai lungo le ape po linga ma lungo le YouTube channel alofa tele atu mo to ia familia le li la to lungo le ala watu nga i moto malawa ia pui le li pa saunga le mulo to so i fua i moto malawa pero i mai nga le alofa le tua ia ma la yam participa
Alofa Samoa wa ule nei o kasfuti alu a wale suia le ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela a Atoe manatu ile mafutana Talofa ua mutielea Ai ua oia ona ole angasala Ai opte manatua pe ole uku E sau pe aonu ula pele whangalo I o tina Ua oula ngona le whaingata Ni toe alo paanga Paamangalo Le
fa Samoa wa ule nei o kasu tialo a wa suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a
Yo e se whangamani o le sunga ia lupi lupi ia e tasi sau foe se uso o langa kangi kala kala langa o le me mana ia i koa lo puro lo so le koa e sianga mana meo walu fai poipo lesi ngopo roma fai le vi a ngama kua anu ai lumar pale sa ia kua inga pa mo o ku fa le longa mo baba ia ku o nanga tai leo mato mana leo tapen mai se usa ya sau se panua tau te ma puta se pai pois sai mana piap Samoa le tunu e pele le loto fa te tele lama ngana taito ya lofa le li pa na bat so bai na ia pa ma lia ina lau tapo inga Samoa ai les pai asa ma se mau tam pai na ya to liu sa e pisia le sa mi bani pa ponga tunu o po par ngata pa le poto tau tai se na tu yama pa ma ngalo le o na pa tau ba sia pe ta so pe ar pani o le fina ngalo le na o lo ta to tua ni ala pa sanga Samoa ni po to ma tanga le so ya sau se o pudua se ia pa ia po se taimo le fiafi tanto e fero ai pe se lau le o lau pia le sau ni le tate pelo yai lona lofa ma lona ngalei pela mo mafuta mai ai au kilani manu tu au yo atu mau lofa taito mo ma manu o tato atu soifua ma ia manuia